Isonga News yahurijemo urutonde rw'abaperezida, ba vice president, ba ministre b'intebe, abambasaderi ndetse n'abandi bayobozi bakomeye mu nzego zitandukanye z'ubutegetsi, za politike, ubucuruzi ndetse n'izindi nzego zikomeye mu isi bagomba kuba bari Moscow tariki 9 z'ukwezi kwa gatanu kwa 2025. Numunsi Uburusiya bwiziza y'intsinzi bakomeye ku butegetsi bw'abanazi byari tariki 8 z'ukwezi kwa gatanu 1995. Icyo gihe mu Burayi, ariko kuba Uburusiya budahuje ingengabihe n'ibihugu byinshi byo mu Burayi, bahisemo kujya bizihiza uyu munsi tariki 9 kuko mu Burusiya icyo gihe byari tariki 9. Rutse kuri ingingo kuko habagabo basezerane no bagomba guhurira mu kiganiro cyacu kibanza twababwiye abakurikira Isonga News ko turi bukomoze ku rutonde rw'abanyacyubahiro bazaba bari i Moscow, ariko kandi tunavuge ku mipanga ikomeye cyane Ukraine iri gutegurira kuzaga ibitero bikomeye cyane imbere mu Burusiya kuri uyu munsi wa tariki 9 z'ukwezi kwa gatanu. Byavuye no mu makuru y'ubutasi byabanje kuvuga ko Uburusiya buri kwitegura kwigaba igitero kugira ngo bubone uko bwinjira muri Ukraine n'imbaraga ndetse n'umusada, ariko kuri ubu noneho byarenze amagambo y'ubutasi. Perezida Volodymyr Zelensk wa Ukraine nawe ubwo ari kwiyemereza ko ntacyo yakizeza abategetsi batandukanye hirya no hino mu isi bagomba kuba bari Moscow mu Burusiya. Ukraine ikurahe audacity yo kuba yakangisha abapanga kwinjira no kugendera Uburusiya, bababwira ko umutekano wabo utizewe kandi koko bikagaragara nk'ukuri, kuko kugeza ubu hari bamwe mu bategetsi mu Burayi batangaje ko batazigera bitabira uriya munsi. Binateganyijwe ko Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya nawe ashobora kwifashisha iyakure cyangwa se akifashisha uburyo bw'ikoranabuhanga nawe atazigera agera hariya kuri Red Square. Byose bihagaze bite? Turaza kubisubiramo, ari nako turi buhuriza hamwe n'izindi ngingo nyinshi z'amakuru atandukanye. Nabonye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri guteganya gufata misile z'ubwirinzi za Patriots zisanzwe zikoreshwa muri Israel bundi bakaza Ukraine muri gahunda yo kurinda ikirere cy'abanya-Ukraine Uburusiya bumaze iminsi buvogera. Bingibije nyuma yuko tariki 13 mu kigo na CBC News Perezida Volodymyr Zelensk yari yatangaje ko n'ubundi Ukraine iri guhuriza hamwe akayabo ka miliyari zisaga 15 z'amadolari y'amanyamerika ngo bagure systeme z'ubwirinzi za Patriot zisaga 10, cyane ko ku isoko muri rusange misile imwe y'ubwirinzi ya Patriot hagaze miliyari 1.5 z'amadolari y'amanyamerika. Ukraine yahisemo kugura mwanya gukomeza kurindira imfashanyo, cyane ko Zelensk maze iminsi nawe atangaza ko yasobanukiwe iby'umugani w'ikinyarwanda uvuga ko akimuhana kazi imvura ihise. Ibihugu byinshi byo mu Burayi bikomeza gucyura Ukraine ndetse byinshi muri byo bikitinza cyane nyuma yuko byemereye Ukraine ko bizayigoboka mu bwirinzi ndetse n'ubushobozi bwa gisirikare, amezi agashira andi agataha. Kuri ubu rero Zelensk ngo ari gushaka ibifurumba by'amafaranga azatambika imbere y'ibigo bikomeye muri Amerika birimo Lockheed Martin, Boeing ndetse n'ibindi bigo byose bikora systeme z'ubwirinzi, cyangwa se bagatereka imbere ya Minisiteri y'Ingabo ya Amerika ubundi ikabagenera zino misile z'ubwirinzi za Patriot. Kuri ubu rero biremezwa ko bamwe mu bayobozi bakuru mu gisirikare cya Amerika n'izindi nzego zifata ibyemezo ariko bijyanye n'igisirikare muri Amerika bamaze kuba bahamagaza cyangwa se batumizaho systeme z'ubwirinzi ziri muri Israel, ndetse binavugwa ko n'izindi ziri mu Budage no mu Bugiriki zizakurwayo zigashyirwa mu bice bituwe cyane muri Ukraine. Gusa ubu ntago bizwi ko iki cyemezo, ntago biramenyekana niba ari icyemezo cyafashwe yendeye ku itegeko Perezida Donald J. Trump w'Abanyamerika yatanze, cyangwa se ari icyemezo cyashyizweho abademokrate bakiri ku butegetsi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turaza kubihuza n'izindi ngingo nyinshi z'amakuru. Muramaze kumenyera ko Isonga News itagiye bapfunyikira ku bijyanye n'ama updates ndetse n'ubusesenguzi bwimbitse, ibiganiro dukora umunsi ku munsi. Reka twanzike rero duhera kuri ingingo ya mbere nakomeje kuvuga ko turi buze kuganiraho. Tunaye muri rusange se nabahe bategetsi ubundi biteganyijwe ko bagomba kuba bari mu Burusiya. Kugeza kuri uyu munsi wa tariki 4 z'ukwezi kwa gatanu bivugwa ko Kremlin, inyubako cyangwa se Perezidansi y'Uburusiya, yagiye itanga ubutumire ku bihugu byinshi bitandukanye. Kuri ubu rero ngo hari bimwe mu byamaze kwemezwa ko bigomba kuba, cyangwa se ibihugu ubwo n'abakuru b'ibihugu bagomba kuba bari mu Burusiya. Ndahera kuri Perezida w'Ubushinwa. Perezida Xi Jinping w'Ubushinwa bivugwa ko agomba kuba ari hariya mu Burusiya, ndetse we biteganyijwe ko agomba kuhagira tariki
7 z'uku kwezi kwa gatanu ukurikije uko amwe mu masoko yacu abitangaza. Ibiro n'ubundi ni bisanzwe biri hagati cyangwa se no gukomeza umubano uri hagati y'Uburusiya ndetse n'Ubushinwa. Birumvikana cyane ko azaba hari Xi Jinping nk'uko amasoko yacu ya mbere bigaragaza. Undi mu bagaragara ugomba kuba hari ni Luiz Inácio Lula da Silva, ni perezida Brazil, nawe biteganyijwe ko agomba kuba ari hariya nta gihindutse. Asanzwe ari umubano mwiza hagati y'Uburusiya ndetse na Brazil, bino bihugu byombi bivuze binabana muri BRICS n'Uburusiya. Hari kandi Nicolas Maduro, muramuzi cyane muri Venezuela. Perezida Maduro nawe yaratumiwe ndetse biteganyijwe ko agomba kwitabira n'umuhango kugira ngo banakomeze cyangwa se we n'Uburusiya, igihugu cya Venezuela n'Uburusiya maze iminsi bari kugerageza kuzahura cyangwa se gushinga umubano hamwe. Hari kandi Perezida Miguel Diaz-Canel wa Cuba. Uyu perezida wa Cuba asanzwe no mu baperezida by'umwihariko we byamaze no byo biri confirmed, byaremejwe ko agomba kuba hari. Hasanzwe hari umubano ukomeye cyane w'Uburusiya na Cuba guhera no mu bihe by'intambara z'ubutita. Hari kandi Perezida Alexander Vučić wa Serbia. Kugeza ubu perezida wa Serbia nawe ntibiremezwa neza ijana ku rindi, ariko ari ku rutonde rw'abaperezida bigaragara ko bagomba kwitabira. Hari Perezida Robert Fico wa Slovakia, nawe rwose agomba kwitabira, agomba kuzazana na mugenzi we Perezida Vučić, bakaba bari hariya Moscow. Hari kandi inkora mutima, ndayita inshuti y'akadasohoka, ndamwita umusangirangendo, ni Perezida Alexander Lukashenko wa Belarus, nawe agomba kuba ari hariya mu Burusiya. Hari kandi Simon Haparni wa Israel, ni ambasaderi wa Israel mu Burusiya, byemejwe ko agomba kuba ari Red Square. Hari kandi Prabowo Subianto, ni perezida wa Indonesia, nawe yahawe ubutumire ndetse binateganyijwe ko nawe agomba kuba ari hariya mu Burusiya. Hari kandi perezida ku rundi ruhande wa Palestina Mahmoud Abbas, nawe biteganyijwe ko agomba kuba ari hari. Hari Viktor Orban, ni ministre w'intebe wa Hongria, nubwo byari byatangajwe mu minsi ishize ko Hongria itatumiwe, ariko biragaragara ku rutonde ko uyu mutegetsi Viktor Orban nawe agomba kuba hari. Mugomba kandi kwitega indi delegation izaturuka muri Korea ya Ruguru. Ntabwo Kim Jong Un azaba hari, ariko hari delegation igomba guturuka muri Korea ya Ruguru. Ibi byose rero cyangwa se aba bombi mvuzeho nibo kugeza kuri ubu ngubu Isonga News yabashije kumenya ko bazitabira uriya munsi wa tariki 9 z'ukwezi kwa gatanu. No munsi dukomeje cyangwa se yukomeza kugenda ngarukaho muri buri kiganiro kugira ngo mu by'ukuri mbateguze cyangwa se mumenye ko ari umunsi udasanzwe mu mateka y'Uburusiya n'intsinzi Union Soviétique yakuye ku bwami cyangwa se ku butegetsi. Mu gukoresha ijambo bwami, ubutegetsi bw'abanazi. Impamvu rero aba bategetsi bombi tubagarutseho, namwe mwumva ubukana bw'umutekano ugomba kuri Moscow, ariko Zelensk n'urwego rw'ubutasi rwa Ukraine CBU baracyahamya ko bagomba kurasa Moscow. Mu kigono kibanza twakomoje kuri drone zarashwe mu gace kitwa Murmansk, na gace kari muri Siberia. Serbia ni igihugu cyo mu Burayi, ahubwo agace kitwa Siberia umva ko byenda kuvugwa kimwe. Gace ka Siberia na gace k'Uburusiya, ariko navuga ko igipande kinini cyangwa se igice kinini cya Siberia kibereye muri Aziya. Kano gace rero gafitemo region yitwa Murmansk, hagabwa ibitero na drone. Niba Ukraine ifite ubushobozi bwo kubaka drone zigenda kilometero 1500, birumvikana ko byoroshye cyane kurasa Moscow mu mibare ya hafi. Mu by'ukuri hataje mu kubeshyanya, birumvikana ko rwose byoroshye kuba barasa Moscow. Ukraine rero imaze iminsi cyangwa se hashize igihe Zelensk yanabisukomojeho mu kiganiro ku munsi w'ejo, avuga ati njye natanze gasopo, natanze warning ku bategetsi bifuza kugenderera Uburusiya, ubwo abazabigiramo ikibazo ntibazigere babaririza. Muri rusange Ukraine imaze iminsi iteguza bano banyacyubahiro bombi twavuzeho. Hari bamwe bivugwa ko biteganywa ko bagomba kuba bahari, abandi byamaze kuba confirmed. Na perezida w'Ubushinwa biri expected. Ikintu kiri expected ni ikintu ubutahakana, birumvikana. Ni nako bimeze kuri perezida Brazil, nawe biri expected. Uyu Nicolas Maduro nawe biri expected. Perezida wa Cuba we biri confirmed agomba kuba hari. Perezida Vučić wa Serbia nawe nabonye biri confirmed. Perezida Robert Fico wa Slovakia biri confirmed. Alexander Lukashenko nawe biri confirmed.
urumva ko ngize kuri Lukashenko nkasa nk'uvuga nshidikanya ariko nawe reconfirmed nkurikije icyo amasoko yanyeretse. Uyu Simon Haperne ni ambassadeur wa Israel, we biri confirmed ngomba kuba hari. N'uyu Prabowo Subianto president wa Indonesia biri expected. Abantu rero bari expected ni basanzwe ari inshuti magara z'Uburusiya ndetse rwose bagomba kuba bahari na gihindutse. Reka tuvuge ko abantu banyacyubahiro bose bahuriye hariya i Moscow, uko urutonde rubuze kugenda ruhindagurika. Nibyo ndi gukurikirana buri kanya uko urutonde rugenda ruhindagurika. Mu bindi bigano bikurikiraho ndaza kugenda mbabwira n'abandi bategetsi ubwo amakuru naza kuba yabonetse bagomba kuba bahari. Tekereza Red Square yahagabwe ibitero cyangwa se hari i Moscow ibitero bihagabwe mu gihe abantu banyacyubahiro bahari. Hari perezida w'Ubushinwa, hari perezida wa Venezuela, hari perezida wa Brazil. Ibi byonyine reka tuve kuri perezida w'Ubushinwa gusa Xi Jinping, byaba ari ibindi bindi. Ndibaza ko isi yabitangije intambara cyangwa se Occident yabitangije intambara, kuko simamye ko Ukraine yagaba ibitero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitabizi. Simamye ko Ukraine yagaba ibitero nk'ibi nta ruhushya rw'ibihugu bikomeye mu Burayi bafite, birimo Ubufaransa, ubwami bw'Abongereza ndetse n'Ubudage. Urumva noneho baza bari kwizihiza umunsi utoneka Abadage, nukongera kwibutsa Ubudage. Ubundi no munsi yo wizihizwa. Nagiye mbona abasesenguzi benshi mpuzamahanga ariko bavuga bati uyu munsi usa nkaho utoneka Abadage bagerageza kwibagirwa amateka yahahise, ariko buri mwaka mukomeza kubibutsa ububi bwabo. Amateka Ubudage bwariyubatse burahanwa, musenga igisirikare cyabwo mu bushyira hasi burongera buriyubaka, gukomeza kubibutsa ko bigeze koreka Uburayi bisa nkaho ari ugutoneka, ni ugushima mu nkovu cyangwa se ni ukurasa, ni ugukata inkovu ririmo irakira muri rusange. Birumvikana noneho Uburusiya buzaba buri kwibuka intsinzi bwakuye ku Budage. Ubudage kugeza ubu mubwire ko buri mu bihugu ku mugabane w'Uburayi biri kubaka igisirikare gikomeye, Ubudage mu buhereza imyaka 2 gusa. Bivuganye ku Isonga News, Ubudage mu buhereza imyaka 2 gusa, nyatagira intambara yaduka mu Burayi igasubiza ibintu rudubi. Ubudage mu buhe imyaka 2 buraza kuba super power mu Burayi. Ibi by'Ubwongereza ngo sinzi ngo bafite ubukungu, ibi by'Ubufaransa ngo hegemoni yabo muri Afrika nahe Ubudage ugiye kongera kwiyubaka. Hari n'ubwoba bukomeye nahoze mbona bavuga batese ko Ubudage ubona bwongeye kwiyubaka. Ubundi Ubudage buri kwiyubaka, isi yose iratitira. Ubudage nyiranga abadukurikiye murabizi, cyangwa se badukurikira umunsi ku munsi n'abakurikira amateka, iyo Ubudage buri kwiyubaka isi yose iratitira muri rusange, kuko icyo Umudage yakoreye isi si kinaha. Icyo Ubudage bwakoreye isi nago kivugwa ukurikije cy'amateka atugaragariza muri rusange. Ubwo rero Ukraine igabye ibitero gato mu Burusiya, ndibaza ko hari kuba bino bihugu byombi byabimenyeshejwe, kuko nago Ukraine ifite ubutasi. Ibi bitero bisaba amakuru y'ubutasi. MI6 igomba kuba yatanze amakuru, ubutasi bw'Ubufaransa bugomba kuba bwatanze amakuru, CIA igomba kuba. Ntago Ukraine ifite ubushobozi bwo kwifatangira se Moscow, ibihugu by'ubuhangange bukomeye bidafite amakuru. Yes, you niyo point of view of mine, niyo point of view yanjye kuri kino kibazo. Ukraine can't strike Moscow without the consent of Western big nations. Ukraine can't strike in Moscow without CIA and MI6 deep cyangwa se inside information. Ibihugu cyose ubutasi bukomeye mu isi nibwo butanga amakuru. So let's see ikigiye gukurikira muri rusange. Reka turebe n'iki kigiye gukurikira mu gihe ibintu mu by'ukuri bikomeje kurushaho kugenda biba bibi. Reka rero nongere gato nguhindukize nkubwire ngo shetani mitariyo, ahubwo nagomba hindukiza munyihanganire, ahubwo mindukiza urupapuro twongere turebe ku yindi nyingi ikomeye. Ingingo ivuga ko ubwirinzi bwa Patriots bwari buri muri Israel, buri mu Budage no mu Bugiriki, bugiye kuzanwa muri Ukraine nyuma yuko habayeho icyo mu rurimi rw'icyongereza twita cyangwa se icyitwa refurbishment. Ubwo ni nko gusanwa. Hari ubundi icyitwa repair, nago repair buni nago ibihagije. Hari icyitwa refurbish. Ibi rero birenze repair, uvuga ngo ni nko kongera kubaka bushya. So sinzi kundi buvuge ikinyarwanda
ikinyarwanda gisa nk'aho ari kimwe, hari amagambo ariko abo mu cyongereza bafite ubusobanuro butandukanye ariko mu kinyarwanda ukumva biravuga ikintu kimwe. So reka tubifate nko gusana, ariko iyo dukoresheje ijambo refurbished nuko hagiye gusana byo gusana. Reka bivuga uko iki kinyarwanda cyacu ni nyene, murabizi ko bijya bitugora gusobanura byimbitse icyo dushaka kuvuga mu kinyarwanda rimwe na rimwe, ariko hagiye kubaho refurbished ya za Patriots ziri muri Israel, Greece ndetse n'iziri mu Budage, ubundi zizanwa imbere muri Ukraine. Ni gusanwa bushya, kongera kugerwa nshya, hakongerwamo izindi system, kuko ubundi yo yari repair, nyine yari repair ufata ikintu ko tuvuge niba ari radio wenda irangiritse, urafata ya radio nta kintu uhinduyemo ubundi wongere uyubake cyangwa se uyisane, niba ari akantu, niba ari urudutsinga uduhuze usubize hariya. Ariko niba radio igiye gukoreshwa cyitwa refurbished, ni ukuvuga ngo bari bufate radio bongeremo, bagira ibindi bintu bongeramo biturutse ku ruhande ya radio itahoranye. So niko rero bimeze kuri izi Patriot, hari ibindi bigiye kuzikorerwa ubundi zite zoherezwa muri Ukraine. Hamaze iminsi ari ibitero biri kumvikana, ngira ngo twakomeje ku bitero bya Kiev byahitanye amajana, byakomerekeje, ntabwo byahitanye, byakomerekeje abaturage benshi. Tuvuga Kherson, tumaze iminsi tuvuga iby'ibitero biza bikangiza byinshi muri Ukraine. So far kuri ubu rero amakuru dufite kare twizeye nuko muri rusange kigiye gukorwa cyangwa se kigiye kuba ari nta kindi, ari uko izi zigiye koherezwa muri gahunda yo gukomeza kureba uko habaho cyangwa se hakubakwa cyo navuga ubwirinzi bukomeye bugomba kuba buri kurengera cyangwa se buri gufasha bano banya-Ukraine muri rusange. Nguko rero uko bihagaze cyangwa se uko bimeze kuri no mirongo y'urugamba. Ubwo twe igitumye turi hano gukomeza kubabwira mu by'ukuri bigeze he, bihagaze bite. So reka rero mbabwire ko izi Patriot nezigerayo, ubwo Zambere muri zo zikikandagirayo, ntabwo biracyari muri draft, biracyari imishinga. Ya mbere gikandagirayo Isonga News turahari, tubabwira zikoreshwa, tubabwira sofa mu gihe tukiri bazima, mu gihe Imana ikidutije ubuzima, mu gihe cyose tukimeze neza, twiteguye kubahereza amakuru aryoheye amatwi, twiteguye kubahereza amakuru meza, twiteguye kubahereza amakuru asobanutse muri rusange. Muri rusange rero ngiye nitwa se mugeshi bayingana, badukurikiye bwa mbere mugeze kuri uno munota. Iyi ni Isonga News, tuganira politique mpuzamahanga, especially cyangwa se mainly tugaruka ku bivugwa mu Burayi, ariko tunakomoza kubera mu karere k'ibiyaga bigari, byose tubigarukaho mu murongo w'itangazamakuru, ariko nanone ritangaza inkuru zitari bihuha. We don't run for views, we run for informing. So reka mbashimire cyane mwese mudukurikira umunsi ku munsi, dukomeze tubane gatanu ku kandi, umenye byinshi bigezweho n'ibiri kuvugwa ku rwego rwa politique mpuzamahanga. Mwakoze kudukurikira, kubana natwe, kutwumva no kudutiza umwanya. Blessings over blessings.